Alright guys, meron ako dadaan ng tulay dito sa Metro Manila. So, ulahan nyo guys kung saan ito. Bago lang ito. Napakagandang tulay guys. Ulahan nyo lang guys. Mag-comment lang kayo sa comment section. Alright guys. Ayan na guys. Ayan guys, oh. Ayan guys, tingnan nyo guys, oh. Ayan guys. Ayan, oh. Opya. Ayan, oh. Bagong tulay guys. Hulaan nyo guys kung saan ito. Ayan guys, oh. Guys, ang gandang tulay niyan guys, oh. Ayan, oh. Alright. Ayan. Hulaan nyo guys kung saan ito. Dito lang to sa Metro Manila. Alright. Ganda niyan guys. Guys, oh. Guys, hulaan nyo kung saan yan guys. Gandang tulayan guys, oh. Right. Kita nyo yan guys, tulay na yan. Statue pa guys. Alright, hulaan nyo guys kung saan ito. Alright. Nakita nyo guys kung saan nyo. Bago lang yan guys. Napakagandang tulay. So wala nyo mag-comment section, mag-chat lang kayo sa comment section. Tingnan ko nga kung mahulaan nyo guys. Okay guys. Bye.